Hola सबके salam chanai dia ase aji bhi apni khan ke ekta khobor loi ani dia ase etu to le job card laga opor de kunba beneficiary khan to le total amount of work done etu laga opor de kinega etu to check koribo paribo aru etu to kina janibo eneka hota baji kori thaka karone bana laga ase etu to le total amount of work done to le apni kiman kaam korina ase etu hisab de paisa pabole laga ase poila laga video de bhi etu la opor de apni khan ke korina thakibo tate to le work kiman days korise etu hisab de apni laga wages pabole ase etu karone kiman amount pai ase ektin hajira laga do etu to apni khan ke koi dibo kiman days to korina ase financial year 2024-25 laga do le dekhai dibo etu hisab de apni khan ke hajar do pabo kona etu to le total amount of work done do kiman pai ase aru kiman pabole laga ase etu la opor de amakhan ekilo sabo first day mohan do le etu total amount of work done etu laga sabo karone Google de job card kuna simply type koribo ina type kuna search koribo ina search kora bishi de niche de panchayat kuna interface ina dekhai dibo etu ke click kori dibo etu ke click kora bishi de next interface aru ina dekhai dibo yate to le panchayat la niche de data entry aru generate reports kuna duita option ase tate to le generate reports ke click koribo etu ke click kora bishi de next interface ina dekhai dibo yate to le all India laga state to enaka show koribo apni kundu wala state ke check koro mon jai etu apni state ekta choose koribo ena kona check korla ase etu karone moi yate ekta state to choose kori ase ekta state choose kora bishi de next page to ena kholibo reports koina tate to le state chondo apni para choose kora state yate show kori dibo aru niche de financial year etu to tate click korina apni financial year to kundu wala holi bi apni check koribo pare poila laga financial year bi check koribo pare aru idia current laga bi check koribo pare holi bi moi yate 2025-26 laga financial year etu check korila ase etu karone etu choose kori ase aru niche de district ekta district to choose koribo aru niche de block ekta block choose koribo aru panchayat to le village ase apni ki laga bosti de belongs ase etu bosti to apni choose koribo etu bishi de etu choose kora bishi de proceed button ke click kori dibo etu ke click kora bishi de next page to ena kholibo yate to hole R1 R2 koina bishi option do apni khan dikhibo paribo holi bi yate mokhan etu total amount of work done sabo karone R1 job card registration etu la niche de serial number 3 moi yellow para highlight kuna thaka do le job card employment register etu ke click koribo etu ke click kora bishi de job card employment register koina enaka interface dekhai dibo yate to le serial number job card number name aru status enaka amakhan dikhibo pare ase yate to le blue para highlight kuna thaka to le apni laga job card number hobo aru yellow para highlight kuna thaka to le apni laga naam hobo poila laga video de bi etu la opor de banai dina thakibo etu to le apni laga naam jaga de job card number thakibo etu to le apni laga job card number hobo etu karone apni ke piche de important bi hobo pare apni laga job card number to le copy korna rakhi lobi aru total amount of work done sabo karone apni laga naam jaga de job card number etu ke click kori dibo etu ke click kora bishi de next interface ena dekhai dibo yate to le apni laga detail to yate show kori dibo job card number apni laga naam father name ST date of registration aru family IT address aru sob to yate show kori dibo aru niche de name of applicant apni laga naam do show koribo apni laga family de 5 jon ase kole 5 jon dekhai dibo aru 2 jon ase kole 2 jon ekjon ase kole ekjon enaka yate show kori dibo aru tate to le gender aru age kan bi sob yate show kori dibo aru etu bishi de bank to le etia yate sa hisab de bank account to le Nagaland State Cooperative Bank enaka amakhan dikhibo pare ase aru niche de saise kole yate to le enaka interface dikhibo pare ase first day serial number ase name of applicant ase aru work name ase enaka tinta column do amakhan dikhibo pare ase yate to le serial number yate apni laga serial number thakibo aru tate work code apni registration laga etu thakibo aru applicant name to le name of applicant to le apni laga naam do yate pabo aru next to le work name apni ki kaam korise etu sob to yate detail pabo kota tree plantation laga drainage convert নহলে cardamom plantation coffee plantation etu khan nishina yate show kori dibo apni ki kaam korise etu sob to yate detail pabo koa nishina yate to le
serial number, name of applicant, aru work name to yate apni laga detail sabo paribo. Aru niche te saise kole yate dole amakan ina dikhibo parise ki serial number, name of applicant, month and date from which employment require, number of days, work name, MSR number dole master roll number ase aru total amount of work done aru last dole payment due koina amakan inika dikhibo parise. Yate dole total amount of work done amakan edu saule laga ase. Yate dole apni ektin hazira kole do ektin wages dole 234 ina dikhibo parise. Edu dole apni khan ke example dikhai dia ase 4 sal laga mane financial year 24-25 laga do apni khan ke edu example dikhai dia ase. Yate dole 10 days ki dole 234 into 10 days kole do 2340 inaga makan yate dikhibo parise. Edu nishina days hisab te aru edu wages to kiman paise edu yate total amount of work done do apni khan sabo pare. Financial year 2025-26 laga dole mohan dikhai hisab te dole 241 hobo. Tate dole 10 days ki do 10 days into 241 kole do 2410 inaga pabule laga expect kore ase amakan sa hisab te aru dikhai hisab te koina edu bi koi dia ase. Edu do apni khan ke example dikhai dia ase kinaka edu dole total amount of work done to sabo paribo nichu laga paisa ba do aru 10 days laga kiman pabule ase aru 5 days laga kiman pabule ase apni khan yate sabo paribo. Yate dole detail dikna ase period and work on which employment given edu sob yate detail dikna ase kwanishina serial number, name of applicant, month and date from which the employment require aru number of days ase work name ase aru master roll number total amount of work done edu one sob to yate detail bar amakan dikhibo pare ase. Aji apni khan ke edu video bana do hole total amount of work done do nichu laga kinaka status to check koribo paribo job khate enika kunba beneficiary khan hota baji kori thaka karne edu bana laga ase. Edu karne nichu laga paisa pa laga do hole total number of work done do hole apni khan enika view koribo pare aru janibo pare aru tate sabo pare kona edu bi koi dia ase. Edu karne nichu laga job khan laga total amount of work done edu laga paisa do kiman ase edu amount do aru days laga do kiman ase apni khan ke edu example dikhai dia ase. Edu do hole 2024-25 financial year laga apni khan ke example dikhai dia ase aru 2025-26 laga do hole kwanishina 241 eneka amakan dikhibo pare ase edu bi koi dia ase. Edu karne kiman beneficiary notun beneficiary khan do hole edu total amount of work done edu najana khan karne banai dia laga ase purana khan do jani thakibo hole bi notun beneficiary khan do kunba hota baji kori thaka karne banala ase aru edu video bra olop to idea pai thakibo kona aka kori ase kiman jon pra saise bishi khushi paise aru next video de log koribo aji karne mani for more updates sai thakibi tanakate.